ona gradi, sve što je izgradila, to je vidljivo, tu nema, nisu to projekti, nisu to zamisli, to je sve realizovano. Ja sam za olimpijadu sada bio tamo, to su fascinantne zgrade. Sada pripremaju zgradu koju će za 2 meseca da izgrade, da bude najviša na svetu, 860 metara. To već prelazi granice čovekovih mogućih razmišljanja. U kakvom odnosu, profesore Mitroviću, stoje s jedne strane krupan kapital i sa druge strane kreativni arhitekti koji bi trebalo da rade onako kako razmišljaju? Krupni kapital pravi anonimne zgrade. Njega ne interesuje autorska arhitektura. Autorsku arhitekturu, ona koja u sebi sadrži sve komponente umetnosti, prave one građevine koje finansira država, koje predstavlja identitet države, za koju se država zalaže i za koju država odvaja novac. A krupni kapital, on ulaže novac samo u golu funkcionalnost onoga što pravi. Imate u Beogradu 3-4, to nije samo u Beogradu, imate u Beogradu 3-4 ta shopping centra. Niko ne zna ko su projektanti tih centara, jer to i nisu pojedinačni projektanti. To su, znate, projekti koji se kuvaju u nekakvim velikim tim trgovačkim kućama, koji imaju svoje arhitekte, koji kažu hoćemo tako, koji izdaju nalog, imaju arhitekte koji uopšte ne razmišljaju svojom glavom, nego to realizuju. Tako da taj krupni kapital totalno nema nikakvog uticaja na arhitekturu. To što nema uticaja, to nije strašno, nego je strašno to što bi on mogao da ima uticaj s obzirom da ima novac. Kako vidite budućnost svetske arhitekture u onome što se nameće kao novi svetski poredak? Znate, taj novi svetski poredak je jedna floskula koju se ja vrlo dobro sećam još kao gimnazijalac. To je bio novi evropski poredak Hitlerov. Sve je bilo novi evropski poredak. Pa se to kasnije sada pretvorilo, konvertiralo u novi svetski poredak. I mi smo sad svedoci tog procesa, da se pravi jedan novi svetski poredak. Sve se unificira, sve je isto. Po meni, ja to vrlo često u svojim tekstima pišem, sada vlada zakon istosti. Sve je to isto. Kreativan i edukativan u svemu, boreći se protiv zakona istosti, kako voli da kaže, profesor Mitrović je kao autor ili priređivač potpisao veliki broj knjiga, publikacija, tekstova, radijskih i televizijskih emisija o arhitekturi. Tako je arhitekta praktičar dopunio sebe prosvećujući svoj narod. Samo u dnevnom listu Politika Mihajlo Mitrović punih 50 godina piše rubriku Arhitektura u svetu i kod nas. Kao stipendista Ujedinjenih nacija vi ste se usavršavali u nekim zemljama Evrope. Šta ste saznali tamo i kako je vaša stvaralačka energija zapravo dobila novu snagu i koliko je ona u stvari oplemenjena tim vašim putovanjima? To se dešavalo krajem 40. godina, početkom 50. godina. Ja sam dobio stipendiju Ujedinjenih nacija za 6 meseci, za Francusku i za Dansku. I ja sam to vreme shvatio da se to više nikad ne može ponoviti i iskoristio sam maksimalno što se može iskoristiti. Tada je dobiti pasoš bila mislena imenica. To je bila velika procedura, ali obzirom da su na svim tim papirima stajali pečati Ujedinjenih nacija, ja sam posle dosta dugog vremena dobio pasoš da putujem u Francuskoj i u Danskoj. Znate, ta stipendija je bila u okviru socijalnog programa, ne u onom kreativnog arhitektonskog programa. Jer se Ujedinjene nacije više tim bave nego što se bave nekom estetikom. I ja sam bio vezan, a konačno sam i dobio kao urbanista tu stipendiju, da posetim sve urbanističke, ne sve,
najznačajnije urbanističke kuće u Francuskoj i Danskoj. I da kroz te posete se upoznam sa ljudima, a preko njihovih projekata za arhitektu. Znači to nisu bili nikakvi kursevi, nikakvi naučni skupovi, to je bilo potpuno individualno vezano za, eto kažem, sve ono što je najznačajnije u Francuskoj i Danskoj. U Francuskoj sam bio ataširan za ministarstvo urbanizma, tako se zvalo, urbanizma i rekonstrukcije. Francuska je bila dosta porušena za vreme rata. Urbanistički zavodi Francuske u tom trenutku, to pokazuje kako je to jedna uređena i kakva je to jedna fantastična zemlja. Svi urbanistički zavodi su bili smešteni u barakama u glavnim gradskim parkovima. Znači nije to bilo uzurpiranje, rekviriranje nekih zgrada, premeštanje, to je nova služba napravljena da budu u centru grada, pošto u centru grada park, naravno privremeno, znali su da će to biti 5-6 godina. Ja sam onda dobio od njih naravno papire i obišao celu Francusku. Od Alzasa do Kana, do ove, kako se zove, Brigitte Bardot, Saint-Nazaire, celu Francusku sam obišao. Naravno, kroz taj obilazak sam upoznao zemlju, upoznao sam arhitekturu, upoznao sam ono što je bilo u tom trenutku jako značajno i o tome sam morao i da pišem izveštaj Ujedinjenim nacijama, dajem šta je sve porušeno za vreme rata. Bio sam u Brestu, koji je bio totalno porušen. Vi znate onu Preverovu pesmu Barbara, koja govori o Brestu, koja kaže od Bresta od koga nije ostalo ništa. Znate, sve sam to obišao, video i naravno upoznao se kako oni planiraju da to dovedu u red i kako da zemlju rekonstruišu. Tada sam napravio kontakt sa nekoliko arhitekata s kojima sam ostao u korespondenciji celoga života. Tako da je za mene to bilo izuzetno značajno. Iz Pariza sam prešao u Dansku na kraće vreme i tu je to isto vrlo slično bilo. Vrlo slično. Vodili su me u velike biroje i odatle su me vodili na teren. Jer na papiru je stvar sasvim drugačija u odnosu ono što je na terenu. Tu sam upoznao i dansku arhitekturu, koja je potpuno nešto drugojačije u odnosu na evropsku arhitekturu. Ne danska, nego skandinavska arhitektura. Ona je do dan danas ostala autohtona. Ona je do danas najmanje poprimila tog globalističkog. Ona je dan danas svoja, ona je dan danas ona koja kod Bašara kaže lampa u kući može da bude centar sveta. I sada ono što je zanimljivo i što na neki način objašnjava moju ličnost i nešto što o čemu ja često govorim i kad me pitaju, pošto imam dosta godina, šta preporučujete mladim ljudima da mogu da dugo žive i da uspiju u životu. Ja sam rekao samo jedna jedina stvar, radoznalost. Ja sam bio toliko radoznalost i smatram da je celo moje delo sažeto u tom pojmu radoznalosti. Ja se stalno vraćam na onu Corbusijevu izjavu koja je za mene isto jedna ključna, kao Bašlar kaže il faut toucher les choses. Ne možete zgradu da sagledate u punom biću dok nju ne pipnete. Najbolji primjer za to je opera u Sidneju. Opera u Sidneju je arhitektonsko čudo i spada u neko 8. čudo sveta. Ona je simbol države, ona je ušla u grb grada, u grad države. Nema ljudi koji se malo interesuju za arhitekturu da ne znaju za Sidnejsku operu. Ja sam vidio silan materijal o Sidnejskoj operi, prikazao sam je i na televiziji, ali nikad nisam mogao da sa fotografija da dokučim čime su te kalote, čime su ta jedra obložena, onako bela, čista, jasna, oštra, dok nisam došao i slikao sam, molio sam nekoga da me slika kako ja pipam te pločice, da vidim od čega je to sastavljeno. To je bilo sastavljeno od nekih specijalnih keramičkih pločica kojima je sve to onda. Onda sam shvatio da je ta
misao il fotuše, nešto što je kapitalno u arhitekturi. I sad, pominjući to, moram da vam napomenem da sam ja poslije o svom trošku, naravno, nastavio da putujem i celog života putovo i od Cape Towna do gore Kirune na severu, na kraju severnog pola i po polutaru celim svojim obimom sam obišao svijet. I nema velikog grada koji ja nisam posjetio i ono što me razlikuje od drugih ljudi, što sam ja sve to nacrtao. Svaki taj grad sam nacrtao. Nema turiste koji ide i obilazi gradove, danas je to postalo moda i danas je to najveće zadovoljstvo čoveka da putuje. Danas je to dignuto na najviši nivo. I svi nose aparate i svi slikaju, znate. I ja sam nosio aparate i slikam i crtam. Ali kad slikate, to je jedan trenutak, to je 1 sekund, 5 sekundi. A kad crtate, to je najmanje 3, 4, 5, 6 minuta. I ja kad stanem 5-6 minuta pred jednim prostorom, pred jednom zgradom, pred jednim kompleksom, meni treba najmanje 5, 6, 7 minuta da to nacrtam. Sve ono što crtam se upilo u mene. I evo, u 90. godini ja se svakoga crteža sećam kao da sam ga juče pravio. I kroz taj crtež ja sam prodro u sve ono što je bitno u arhitekturu. Ja nisam crtao svaki prozor i svaku šprosnu. Crtao sam siluetu, crtao sam prisustvo u prostoru, crtao sam ambijent ceo i imam danas, evo, metar visoko skicn blokova u kojima se nalaze crteži svih tih gradova. I na svakom crtežu postoji datum i vi danas možete da pitate kad sam bio na primjer u Moskvi, kad sam bio u Londonu, kad sam bio u Bocvani, kad sam bio u, ne znam, Pertu, u Sidneju. Ja ću uvek da vam tačno kažem, jer uzmem samo blokove, nađem crteže, u crtežu piše taj i taj datum.